Alaya Solomon te pat hian kopanga Solomon la ruat pui le Solomon a tisuan right back a hian Echa aron ding vele thung dona Tlarlaya tuai te le ela ten kopanga tar malama fela rem ruat le din sanga ten tar ma mal ta dro lua an thop dona ni apolam pakhecha marian nia ela bolam fa lu hala Azal FC lampang hian 4-3-3 formation an manga Gabriela tun nel na kalmeka clean sheet nei tamber te singa min golan veng le abula ron chana tlar hunga TP a right back Obama Moses le Sima Martin captain te center Alaya an dinga tichuan left back hit han puya nia azupot futat mai Samari la min counter na chance ela thanga ma Echa Din Saga keng sela o pe chove Fela nai to goal Fela cha mari la min goal khung ka deng mai Gabriela goal veng hin so ta lova cha mari min counter te ka cha nor Fela la more block in 6 yet box through la cái ding la min moi takin le su lan pet lu dan ya class cop mai goal zapiam lo takan ya van nei ni lamin thiam awanga duna tak ball da han pet goal la khan ti chianga ni khan cha mari FC in tun final match ha goal ma saber an khunga goal khung tu kha larin fela ral te fela just number 22 ani ti khan cha marin 1-0 in man fuai ta Samari hian league round a Sydney Finals FC ne to tun match final match a hian 1-0 man thoi le mega Samarin advantage Isol FC Tripia thangpuitan thangpuia penalty ni em match referee penalty angai thlat lo kha chu a pal fu che lo ni mai the defender khan lo thangpui kia khan Fela goal khung tu khan ya lại amar chu goal Fela goal khung tu goal khung tu khan ya cha marin 1-0 man foi meka toya team mấy đứa top chặt tóc lâu đâu mà người ta chú bỏ dalu dong phan dalu dong ông măng xí là vậy phải là đang chú ball nó chọn này chú ball cắm hóa Azol FC goal là các chuột đẹp đẹp với Azol FC là mình chắc mà đi goal là không bền tiểu lưu tục tiên sang là khan ball là keeper đánh mạnh là mình đã rất là mất goal banin Azol FC chắn hi mà nè phải là ball pe các bạn chặt tiểu lưu em chặt tiểu lưu tiên sang là tàn lưu trả Solomon à Echa Din Sang speed bắt chave Din Sang đánh cross ball a lo mu tuk Azol FC goalkeeper Gabriela Tiswala ro tum lo thunga lo pom bet chat maya Vậy trong ball là cái Tiswala đây mà nè cross ball cha mari lam Fela la hum thea Fela và lút moi về Fela trên cross ball ta home về và lại chuang trong long ball kam hua Christopher Tat Christopher trong in đứng làm sira Aldina space bên này giao về Aldina là lút vắt là vá Aldina vek cross ball này lẽ Chrisa atau overload mai kha chu Azol FC chance thaber la ti thei mai tun match an center forward Christopher zai than kluanga goalkeeper tau khala mar chu tau sang deuh hlek ani ela dinglam sira ro hluan pot lo pot par boka laya chance cha mari lamin
SRFC defending a pair like train. Sa mari center forward rem lo ta abo wang wanga after saranai zau maya din sanga mari tuanga Christopher umluta tuanga dang thei do lem Christopher hawan moi ve ka chu tuang kap kara ikan Azul FC Sipuran suta goking tu ka Christopher zai than tuanga ani Chrisa tilo manga soi towa space spectrum chi di lo kan tia ka tuna haron lang ta chia finishing atoi khop maya striker finishing dik taka kha kan mu ni tuna khan Azul FC dikhan Sipuran suta tat mai League round 9 khel kha cha mari sin hi final chaka goal an chua lava tu me chai ro cha mari goal an chua first half din munai nang tatlat mai felan goal khung nuwa Azul FC an Sipur Sutin Christopher mangin an suta Thanpuya goal a try a va goal teu ve ka chu Thanpuya pet thang le mai cha mari goalkeeper klong thogan ti thaboga Aldina zog in a peta ava goal teu ve goal bar he chan him tlat mai cha mari free kick van goal teu thin em goal kick tu ni ya amaro Azul FC player in dia malam plat maya lu rem chang boka cha mari lam free kick goal mau da kala maro chu Azul FC goalkeeper lang sarvu siluen tang kai ne kani vale tlonga tangin goal mau da pet le peka Fela ngai check rem ve Fela chung zo ka changa GP ung chun zom cha mari cha san ya ma lo chu go le kan block chabale ka chu rau lu ban ui don em Moses ta thian dun chang boka dik tia aron dan thel zau pressure sang thut da khan Azul FC defender te Sima maron siam rem phana hat ti chaem Sima ma center back bola khalak lo ve do ni lu pui thu khop mai Thanpuya tangin Thanpuya ball change thin khop mai vale thonga goal a try ya goal mau ta kala ka teu em vale thonga goal te ma fa tha em ve tu na kha cha mari goalkeeper tlong thuang han nam chuak le ban lo baya cha mari goalkeeper rim tang reng le mai second half Moses san tàu khal thei meo lo cha mari lamin first half tang to han ball tàu hatu ni reng maya te dia la for them ni tla da aron lu ta kha chu Din sanga dan cross ball apa thave cha mari lamin goal ang khung ta tlat mai hun top don na ya goal khung tu ro lua jersey number 7 ani Azul FC no te lu ne cha mari counter attack atangin nora din sanga ball tholu penalty area atangin goal nai taka atangin ro luan first ta goal an thol lut nga la Azul FC goalkeeper Gabriela chan san nei lawani tuna kha chuan cha marin goal hi goal khadin man foi ta un pek bela kal mek sia ela muang set ni mama Thanpuya
last attack ani tawmai ngem Aizawl FC tan o thang puya dok phaya pot phutlat mai kha chu Aizawl FC tan team captain ng pen chuaka pakhat anda banga dikteya penalty area pon sa ta ma bak zonga lut Aizawl FC lamin goes goal taklat mai Aizawl FC lamin ang sipura shoot vele tlat sima mahangi sima ma free kick aman pet lut moi ve cha mari goalkeeper kluang kluanga ben chu mai thi tu ni la ga peng chuak zong kat lo Aizawl FC andim ra che to ta lu nen ang sipura shoot vele di han goal ni ve ve nei ta tat mai cha mari lamin ro luan la chuaga defender pahi right back le ro lu forward player la chuaga defender pahi da lu to box ya de khan final minute pa ngai match minute sam kuwa asauta ani ne to wangin extra time minute sam thuma khelchun jom do na ni diga tangin on goal kan bukat mai diga goal khau lu tha Aizawl FC player cái làm ăn từ được tới rất mày Moses từ mấy sắc hiệu cho tệ luôn nè Calvin Laya đứng nằm xira rồi thang puya GPS cái làm pota thang puya gọi là con lu zoka on goal kan mu vele ka thap mai cha mari defender te che sual vele on goal kan mu vele rem puya chan mari player pe changa hun top dona lu da khan niya cha mari nen pe Macedonia salamu alaikum puya an center back ani pe tu ri Gabriel safe cut ai Aizawl FC goalkeeper cha mari defender an pe tira tuang Christopher tháo pet goal rất lâu Christopher anh lại enjoy cái gì lạc xuân đi vangin captain am bên friend sun zama center back a to bakhara vei pet ani a diga pet goal lo asli pal do bang ani chata kan ya lo thang puya pet goal ta jong an dang thei ta lo penalty pet on ne lom ma pet goal ta lo mo po để cha mari la min penalty pet goal thei ta re lo ma Aldrina tuang safe vele chat ni sanga va pet thaen cha mari ta ron pet goal ta din sanga midfielder ma position forward ang je sang ron chen ikha sima ma miss vele chat Aizawl FC team captain ni khan phai ni vele pe ta pe kha vele chawang khunga ta mari roll thor rem puya pet goal lo Gabriel safe le to Aizawl FC goalkeeper Gabriela era le chuanga era vei pet goal ta era khan penalty venga ve pe Aizawl FC goal khatin an chaka penalty shoot da rin phak bakin goal lu te ma an miss tama cha mari tun me sa hian voi thum zet ma foya ma se Aizawl FC na su zo zela to penalty shoot al mangin Aizawl FC hian goal khatin cha mari FC ne ati khan Mizoram Premier League under 17 champion Aizawl FC anita ani